Javna licitacija u drugom krugu za izdavanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini održana je 27. decembra, a zainteresovanost poljoprivrednih gazdinstava je bila veoma slaba. U ponudu je u 429 licitacionih jedinica bilo 2282 hektara, a rezultat je bio skroman, slično kao u prvom krugu kada je uzeto u zakup svega 257 hektara. Mogu reći da zainteresovanost je bila izuzetno niska, kao što je bila u prvom krugu, znajući da ova njiva, ova zemljišta se nalazi u katastarskim opštinama Horgoš i Martonoš, gdje su zemlje nisu toliko kvalitetnije kao što je u Adorjanu ili u Oromu. Pristiglo je ukupno 24 prijave za 21 licitacionih jedinica od 15 lica. Mogu reći da samo u jednom slučaju bila prava licitacija, kako je za jednu jedinu licitacionu jedinicu prijavilo 4 lica, za sva ostala samo jedno lice. To znači da po početnoj ceni su odneli zainteresovani onu parcelu koju su izabrali. Diniško Fabijan je izlicitirao parcelu u Novom Selu pošto ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, ali će je podeliti sa nekolicinom žitelja ovog mesta koji će obrađivati kao baštu. Po početnoj ceni sam izlicitirao 3,5 hektara, a to nije za mene sve, nego se to deli na moj šor tamo u selu. Ima nas tamo 8, 9, ne znam tačno sad na pamet, nemojte me vatati za reč. Pa to delimo, svakom pripada 2 motike ili 4 kvadrata. Da li je visoka arenda? Pa mogu reći da je baš dobra cena, mislim, jer baš sad slušam i više puta sam je slušao na licitaciji da sve te manje parcele se daju jeftinije. A ovo je valjda prikačeno na nekoj većoj parceli, pa je ista cena kao što se izdaju i oni po 100-200 hektara i 10 i 15 i šta ja znam. A ovo pošto se deli, mislim, predstavljeno je na jedan broj, kao 3,5 hektara, ali mi to delimo na 8-9 dela, ili 10, sad ne znam tačno, tako da bi moglo biti malo i jeftinije, ali kad nije, eto, plaćamo koliko se traži. Koliko ste izlicitirali, kolika je? Pa po početnoj ceni, 28.400 čini mi se da je hektar. Po hektaru? Po hektaru. U drugom krugu za uzimanje u zakup izlicitirano je 260 hektara, one parcele koje nisu izdate u zakup u drugom krugu, a to je nešto više od 2000 hektara, ostaće u parlogu, a i inače su uglavnom već neobrađene ili su u pitanju pašnjaci i livade ili su pod nekim vidom zaštite kao prirodno dobro. One parcele koji su danas bili predmet licitacije uglavnom se nalaze u katastarskim opštinama Horgoš i Martonoš. Te njive nisu toliko kvalitetne i zato to je jedan od razloga zašto nije bilo veća zainteresovanost za uzimanje tih parcela u zakup. S druge strane, pored kvaliteta tih zemljišta, neke od tih su pod zaštitom države, tako iako smo smanjili cenu, nije bila zainteresovanost za to.